Bye-bye. ADC chairman, vice president. Yeah. Oh. Asomay na amaga nung sinabagit mari cha thakminan nungai Ngari ko sa Lao ne, cha thak budi sin. lao Sida lao la. Hana kare le mo so da. Mapauda. Ka karam sangya di dia. Sidi khangi dungai Hoi. ko ya wana kursilen mane Oh, ai khange. Ai na hek pok pa yum da leiba phang da wai se. Madu da ge ngai ta balik ti. ha ta ni ni han ji ko ko su lo ge ko mani ki ta ta mani Conflict hai si prithvi gi jaga ayam da dum thui. Conflict. Adu aikoi si da su thoi ba conflict sina. Maram wa kan da aikoi changna ba ya da ba unna ba ya da ba. Adu di aikoi gi development gi process ya am na sok poi ga da ba. So why should not we think for this young generation? Why should not we think for this young generation? Adi ngasi aikoi na soi bana. Hey future angang no wa ga do ba. Adu na hal loi ba koi mi am na gyan punna gyan ta mi na kan da both hill and valley ani punna gyan ta mi na kan da amna develop leiba equal development leiba state ama seminar si hai bagi adi khongsen thank you tang ahum dagi lagi conflict thoktan leiba sal thoktan hin ya da bugum leiba nuai ta mayam si Christmas na lak pasida andagi sei gi Christmas dagi isor gi thokjal dagi forgive and forgiveness amana ama soji ba kya kaw thonarga hana gumna tangdula ta leitaba kogi Manipur oina ba adugumna oiba oira suno waina isor da thongjabaga